Norok potomong na YouTube video upload khay mano 5 lakh to 6 lakh rang aji na musung tongo. पैसा ही पैसा होगा The YouTube video upload kanya musungo. The YouTube ni criteria rok Simon yako batik YouTube batik rang re abo Simon mo tsinga video na choya sang naitong re. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के I have song jotonon no lamsogo ani YouTube channel tini ni video Simon lanyai YouTube ni criteria tamo YouTube ni book criteria sang fulfill khaike YouTube rang monetizations on khai manai. Tai YouTube sang rang aji manai earning khai manai. Faidi Simon sang o video ni bisingtwi. YouTube nga kaisa platform jati norok nijini video rok upload khai norok earning daily earning khai tong mano. Norok just one nong ni personal blogging, lifestyle video, traveling video, cooking video, jasa type fun video norok YouTube upload khai norok daily income yakau monthly income khai tong mano. So tinin main motive ka YouTube bakerang ajiman. YouTube rang ajinani bakaba earning khainani YouTube ni 3 ta criteria norok fulfill khainang nai. One 3 ta criteria no fulfill khai kese nang YouTube monetization on khai manai. Number third criteria belakin important so norok video na so sang nai tongdi last jora jate norok doto no businai jat. So faidi simalen YouTube ni first criteria tamo. Jefro norok YouTube channel sanaman pore norok video rok upload khaina start khai kya. Ni jefro video upload khai fai nong no audience rok heka viewers rok chajagai nong channel no subscribe khai kya. Afro norok ni subscriber nai. So subscriber ko khai si bisik subscriber ebke bisik jona ni channel no subscribe khai man pore nung eligible monetizations on khaina ni. Ke YouTube ni first criteria ke ovono YouTube nung bisik jona subscriber mang khang ke YouTube nung monetizations on khai man. Ke YouTube saka nung ni first 1000 subscriber engkang ke nung YouTube monetizations on khai manai. Nini joti 1000 subscriber nyaku nge nung monetization ni eligible nyaku. So norok just 1000 subscriber kama by shime YouTube norok monetizations on khai man yaku on monetizations on khai thangke no YouTube ni te duita criteria na fulfill khai nang nai. Okay, for the simulation tab YouTube ni second criteria tamo. YouTube ni second criteria ka 4000 watch hour ngani nang nai. 4000 watch hour bakeng nai ke norok YouTube video upload khai kya pas 5 minute ni video upload khai kya te pro 6 minute te pro 10 minute atike video upload khai thangka norok ni audience rok ni video no full nai thangka hakamang naite 4000 jefro watch hour so 4000 घंटा ngo after norok monetizations on khai manai. Or te kaisa question tongo jara YouTube o short video upload khai narok borok ke baki monetizations on khai manai. Bongni video like 15 second heka max to max 1 minute si asak time kom video borok baki monetization on khai manai. So aban baki YouTube kaisa katal policy kali rikha borok watch hour by away direct views by borok monetizations on khai manu. Jara short video upload khai narok borok 90 days so 110 millions views kari mang hangke bom borok monetizations on khai manai. Borok watch time watch gonta 4000 gonta nang yawibo borok monetizations on khai manu. So YouTube first and second criteria o sang samangka YouTube 1000 subscriber tai 4000 watch hour nang nai YouTube monetizations on khanyan bagai. Nge sang tekasa question phayo nai pasuk time ni bisingo sang omo complete nga nang. Nge time samon norong 1 year ni bisingo norok 1000 subscriber tai 4000 watch hour ngna nangai monetizations on khanyan ni thangke. I think tabok simalen YouTube ni third criteria tamo. Norok jefro video YouTube upload khayo. A video norok nijini video ngna nangai. Buini yang nahare video nahare nijini channel upload khakya ati ingya. So video norok ni nijini content ngna nangai. Hitai tekasa point hingke norok je video upload khayo nong na video YouTube ni rules regulation follow khai norok video upload khai nangai. Ngetai nong ni channel copyright strike kri ngna nangai. Gen norok monetizations on khai manai. So over YouTube with 3 criteria je norok fulfill khai YouTube video upload khai earning khai rang
আজি mano. So hingke tinin bagi asuk no norok jodi video no chajak kheba subscribe khai di tai like comment and share khai di tai norok video bo content naina musung abo comment khai sadi. So tinin bagi asuk no hambai belai no.